Kan National People's Party NPP Meghalaya State Unit lengba Profesor Don Kuparwar General Secretary Organisation hak jingseran lang ginongelam ke NPP Shillong City bekentop iba Manroy Karpuri Presiden Lem Kiweipat hak nop haisni Arfratrik Risau Jakapsan kala IT de kecingtho show BDR Tiwari IS Chief Electoral Officer Meghalaya berkentu yu banikran berkibor bahalor ke Election Commission of India ECI halor ki katto kani ki kendon jong special intensive revision ki bomlong ban pentrikam hak jala Meghalaya ka parti ka ong bah Meghalaya bon ki caka ki ha ba khernit banriu kriti sanchar kari India berkumta kimdan ki panchayati raj institutions kala banrap bah jala ka ktin local authority kan dei ba ki borsnong lani ki nokma ki ba ai residential certificate hendrai anumla bani thu shu ikidik sernot katkum ka special intensive revision kumta ka parti ka dawa bagi ni sernot daibin itu pura bat diang iki syusyu ka parti ka kedau babon lagi dong syoknong ka jela ki bala pelat safus nam kerta kim dani sernot singkhal ni ki birth certificate ban nagari ka dau ki badan kerteng thebut ki laban sya pendu no nagi electoral roll kumta ka parti ka ajingbot bagi baptism certificate lani sernot cer kerteng da ki kinun cingej baper daiban pediang iki nalor kani ka parti kentu yu CEO bo unikran bagi Election Commission of India ban nampak pentrikam ka special intensive revision hagi benai naiwing ne nopra amandau snem ha Meghalaya namar ki dai gi benai long exam nalor bonsin ki boot level officers ru ki dai gi nong hikai kumta am dai benya penya ka puli puti ki kena dak ba pentrikam ya special intensive revision laong ka parti Hapakran sigila patai kubor Profesor Don Kuparwar laong bawala kacing temu ke special intensive revision kalam ban penbai 20 electoral roll hendai dong kamru ban kan mau bakam dai pat ban long ke jing ban ben yagi betulat beduna ke emlang salang kam tam ki cakan nong kendong ki bomla ban dani kum kita ki kod isla bala bu kendon da ke Election Commission of India Shushu Profesor Don Kuparwar laong bau Chief Electoral Officer la bodak ikimat bala kedau da ke parti pat penpau bun sasyemik senjam banra ikiti kimat Syak Commission. Kaya ko pen sulong concerning ini kalau ba kawe ka benta bare ba kiri ke local authorities ramishwa hakari ka barim ni shimbet na ki certificate na ki ramas nong jongi normal semua personal heads tungi ndre ka bang sutu aku tu meeting last ba kata kanum long kumta ka ba kinum ai kata ka benta ko mo julong propor de nang ka meeting dan lang to all party meeting ka sini you know concern bhai kane bangalai kut ba nang ka CEO jong Meghalaya ke take up bat ki bol ba lo Election Commission of India nam na kane nang ba kan long kuba julong ba ki nang masnong jongi ki nokma ki head office jongi kila apa na certificate kuba jule man ka por ka suk yaki beliau ki jongi de kane banta no since bla ya rai to meeting ba dan nang baro de ni nang ka party ru ni sungo bang di ban ai da jing tho nang ban kan kham shai ki e ki jing batai ki jongi ba ki jing kwa ki jongi de namar ni baling ko ay kani ro bangi I ko list of documents ki bun ki documents wa ayang to la se kila bandon but bun kham tam ki chanong dong la se yo kila bandon ki documents de ya kai documents mi ani stong di thau de baro kini yo de dia kata long concern dungi nang ba kani ka jing kani ka SIR bagi makin dang le se state Meghalaya maksud ka palong menta kalau adien ndre man pembiang pai proses ban ai lupai ki jing ai mut tungi ngila le kata kenang bala ban num bendu eno ram ndai ban include ban ken thup lang ya baro kenang bagi yo ka hok doki ban yo ban tabut bendu de baru ni bu do bari kham tam nda mention specific ni bari kani ki birth certificates hoi kina Bandon ki babun ki pase posor ni ki balik school ki balik tray ki don basket ni dang khat don ki benta do ki nong ba ki balik tray ka kim don bru ya ka basket ma kim don kaman ka basket te kum tang la so hong ni ba ni na peso ka jing tho tu ni ba ki bandon ni ka ka ben sim no ni bilang ki baptism certificate ani ki jerkon certificate ka ba ki ai ki nyak mo te kana kata la se kla ya ba mar ki bamle school hi so no kum tam ba ye tray kum to take pair te rap yang la kim da don ai ki certificate ya se ba kin yo yo custom ki te ni ai ki jadi mut ya ka CEO nang ba kini benta la ban put forward wang ba karai ke chong Delhi ka Election Commission of India hi te persen man convince but pula kolar ni persen convince ka bala hi sadali ba tu what is going on apa ka kai baja apa ground reality nang ba ki bio jongi kinom sofa Balai ni ai jemut kalau ba kini benta bala se ni sutu men ka pada ya state dongi hardly state tu
Dia kalat dengan mentan mara rung bajing sutu ha tu kapor last week ba kin ai no state jongiru ba kin ya no ni BLO patun ni BLO ru bagi sim mentang astu bagi rung kai ru sim. Ti ini por nomor Disember ile por ba mo exam kan ni kata don te la kin kai gidi no siapa lain BLO temon kan kata ba ni ki ikna ikun ki jongi. Tinggal ajmut ba ada bal kaman le tinggal le ha kapor ka ba num kata ya ki kena school jongi. Dan rep sutu ba ya mentang kan ka SIR he ba kastit tu yang mentai si tuan kadang-kadang mat mentah support. Dia se ila bu ke dia jemut la se kan ni kalau ban ai jemut ya si ur ban tet gi benta bagi la ai dia pun. Ti semua jeng ni kalau ba kan ni ka SAR ke dia benong kan tup ya ber hoite kan mak ni gunu don ke jing ne ke jing sa pimit ni ke sa no na ke role ni ki biu jungi beri hok pendon hak ni. Halo ta benta komba kapau na ke jib sai jong CEO he ke pengisong meeting last meeting dan lang all the political parties. Local authorities kam recognize ki rabas no headman ni ki nok masih hendai ke pedang tangki pan city raj tu kata lase kan bu jema nilai sad aku tu singiru barhoi ini party nilai sad ba since kadai ba include apa kas 6 schedule hi Constitution of India hi as per amendment hi mengidai ban recognize kali se komisi kadai recognize ya ki local authorities ni ki rabas no jungi headman jungi ni ki nok mas jungi te jong jing ong hi ba lase la kani kalau kadai ko lat khang ban kan ngendra ya kabor ki jong ki rabas no kini ki jungi nang ba kan dot hadu di banta mal kalong gumi lase kala manang penduduk bor lo lagi dagi rabas no ki jungi te yang kata banta lase ga ong bang ni lai keren te balong umnu ko dikat kalau umnu pa kan tendri ong bal hangni kapat don banta te kadang ya ke kan unikan tas pris tarangi isim hi aga dingat hi ka ba kum ko on ni ba ngin bersama kan ni urun perkhat kum hanu ko manikan eta balor kalau kum ya ta kadang start dulu bre ji idu na kalian ka amsisan long la ka jok bre ka tadi ndai la pedi ka banta dong ni ngin scam ba ke ko India na ta step Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya